Bandla ngisacela ukuprofetha egameni lenkondlo. Ithi inkondlo kusekushoneni kwelanga emkhathi singoma amabandla lamathathu. Ithi ngivasiliyo sowesifazane osemkhulekweni. Ebusweni bakhe kwehlathi inyembeti delisisi. Akanamsithi ufuna umsithi kuleti inhlungu takhe. Mina ngathi esaba athi inyembeti temfelo kade. Inkinga ngiyathi iphenduka litsaka dibishise labahlakaniphile. Bandla ngisacela ukuprofetha egameni lenkondlo. Ithi inkondlo mfoka amalinga engathi emakherubhini emaserafa seme kancane kumdumisa longabona. Ithi ngibona ngathi sekusithekwa nithi yamsisa telota lababa emhlabeni wasemhlabeni. Ngakobhala kabusha mNazaretha. Ubhale ngoJeremiah ngesikhathi semasiri 11 laseGibhithe. Ubatshele kahle ukuthi ngabanikele esiseni ngoba telota bothi yangisitha. Yangisitha mfoka amalinga. Inkinga yabo sebashiyekisa basangikhonda nekungikhonda. Bathi bona bangithumisa kanti bangithumisa ngetinzebe temlomo inhlitiyo yabo likhashane nami. Ngakanani ngisababhubhisa ngemandi kodwa ngiyabagucula ngemfolokho emlilweni kabuhlungu mfoka amalinga. Ngoba ngifuna bafe bahamba laba. Ake ngithule nami ngikhulume yona lenkondlo. Ithi lenkondlo bandla ngisacela ukuprofetha egameni lenkondlo. Lesiprofetho singumhelo namhla ngibelekisa situkulwane ngivumelene. Ngiphike mathamba lihlata ngenyule impisi kubazalwane hayi kahleni. Afrika vuka, buka. Ngikholo sophenduka incumathe ekudlalela emazinyane yasibukusaneni. Ngibona impisi idvunule isikhumba semvuli bandla nekholo amajabhana. Basidayisela lithemba netibusiso nabathatha insekethe lesalele eTanzania etandleni tebafelo kati mina ngisati. Leli vangele lishumayelako ligcwele tibati nemdala kalati angingabati. Thina semukwe emasiko sadayiselwa inkolo eqhamuka. Saphenduka titha sinzisiwe aqhayana nemzayoni buntu busihlamuka. Afrika vuka buka endleleni yemdala kudala saphambuka. Sithandaza abafundisi buka zikusha nelidumo siyeduka. Etishumayelweni temacili siyemuka nale nkondlo itawele etandleni temajaji bathi ngilihlubuka ngoba liciniso adleke liyababa bayagonyuluka. Lesiprofetho singumhelo namhla sibeleke emaqiniso bandla vuka. Hayi bakithi ngisacela kuprofetha nami egameni lenkondlo. Ithi inkondlo ikhala ngenkolole khona kubhacisa inkohlakalo iphinza ibhacise emaqiniso konke ngephasi kwayo. Ngetuka lokho nawe wena lobonako ubiza kanjani ungakhuduma umonakalo ngoba thina lesikwatiko kwethwala tandla enhloko masikhuduma umhlolo masithetha sivule ngephasi kwempumulo sikhulume indzaba letingasifaki makukhona longalungi kahle nani. Hayi salubamba konke kwakho ngetandla takho uthathe ubukholo lwakho ungabuki lokunye wenyuke nalo ngoba inkinga emhlabeni idinenge ifusa dipheli kodwa noma njalo akusho ukuthi akekho losesihlalweni ukhona losekusithekeni uyinkosi yabusa emazulwini nasemhlabeni indzaba isekutheni ukholelwa kuye yini noma ukholelwa kulokunye eceleni ngoba iqiniso lithi konke kungephasi kwakhe futhi akulunganiswa nakancane naye ngako bambisisa kuye wena lomkhola ngeliqiniso iqiniso lempilo lithi bamba la ubambe khona ungayekeli ulizo umlangeni.